Kiba banyak. Myntri Rangbah duk jongkari Narendra Modi ulah pilih perdaya ke Uttar Pradesh Global Investors Summit ke besau mentagasngi hanong ba lokno. Agane ke program la sakhiru ya ke jing pelat Paidbah ya palat khatsau hajar Tylli ke projek agane ke jela Kiba Shongdor palat ya ka shipolak rotingka ya ke bala penbena dangshan ha ke UP Global Investors Summit hajar apulai. Kejela Uttar Pradesh kedai kejela kabawan baar haka jingkiu state haka yo wakot apo kari haka balala ban yo i haka jing bai tingka ki bajur bha haki babon kiliang kini ki jing bai tingka la khmi lenti bakin thau palat yaka lai pusau lak Tylli ki kam ki jam hapo kane kejela व्यापार विकास और विश्वास का माहौल बना है। डबल इंजन सरकार ने दिखाया है कि अगर बदलाव की सच्ची नीयत है तो उसे कोई रोक नहीं सकता।